15. Dasera na po. Dasera. Iwan. Uy, wala gyapon. Wow! Tumba. Pero tora, wala pa kabangon. Napiang. 45. Agay. Hala. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, moadto ta sa Barangay Hall kay mananaw ta og basketball. Kini laban sa Asuncion ug New Coralia. Kay hapit na ang among fiesta. Tara, sabay ta, mananaw ta. Uban si Dude Store ta. Tara. 10. Bulong ko tong 5. nami, ha? Dobra? Ada yang nagpungko? Ay! Foul. Lagay na, sir. 3 minutes. Kailangan makapangkat kayo. Pwede Ay, siya shot galing. clock. Ano man? Wala. Rebound. Punse. Yeah. Why do tong sa monte, no? Ayan. Wide. Basket. Libres. Okay, it's the second quarter. Play between Asuncion and New Coralia. Ito's New Coralia, second quarter. Kana. Oh, dunk na, dunk na. Mangle. Ay, wagid. Aurelio basket. Tibak na to. Iniwan sila. Itlalim. Verse 27. Inilapit. Wala. Putback. Basket. New York na yan, 15. New York. Shot clock. Hawan, Iniwan sila. Wala gyapon. Rebound. Aurelio. Pwede siya Hindi si shot Doldol. clock. Mangle. Kumasa sa 3. Wala. Rebound. Verse 27. Ay. Steal sa Roberto. Pwede siya shot clock. Sige. Inilapit. Pak. Biyaga. Wow. 58. Hari, hinami ang pangda. Wow. Nice putback. Foul. Mangle. Si Mangli. Offensive foul, Mr. Mangle. 45. Agay. Hala. Foul. Mangle. Ponce. Basket. 45. Trap na daw. Trap. Sige, trap. Steal. Steal gid. Up. Ay. Mangle. Up. Ay. Mangle. Travel. Biden. Quince. Birahi. Kani kay guwapo. Gis. Guwapo nga dula. Sige, ilog. Da. Basket. Alalala. Basket count. Pwede sa shot clock. Iman. Bigaso. 3 points. Bigaso. Lodi. Son. 3-4-39. Basket. Balis. Bulmole. 42-34 Asuncion. Diloso. 15 sila shot clock. Mid-range jumper. 20 sila shot clock. Dasera Sanchez. Dasera. 3 points. Dasera. Dasera. Kauban ni 45-36 Asuncion. parintin ni sino itong Dasera nga gi ano? Kristen Dasera. Bandillo, 15. Mid-range jumper, wala. Rebound. Ramos. Oh, Dasera tira 3. Bandillo. Okay, 11 points lead by Asuncion. Then Ramos. Ramos. Umaragagaw, pero there's no call. Teo. Biloso. Basket. Batuk red.
48. Norn. Wala. Pero, secure the rebound. 20 seconds shot clock. Wala. Jersey number 21. 20. 1 million kumikot. Pang. Wala. 1 million basket. Baik. 15. Norn. Si Nor. Wala. Oh, again. agree. Space, Wow. Counted. Power moves by Mr. Ramos. Ramos for free throw. Mga kaibigan, ayan, dahan-dahan wala. 48-40 Asuncion. Tira. Wala, ang gawa ng bola. Yung Correlia gyapon. 20. Wala. Toribio sa club si Taro 14. Inilabas. Jersey number 4. Inilapit. Binonta. Zigzag move. Basket. Ay, jersey number 4. Pero. Basket. Biranor. Wala. Rebound. Libes. Alagad. New Correlia. Dako kayo. Iman. Nagagupot ang Correlia. 50-44. Unom na lang. Libres. Manilio sa 3. Wala. Ang Howard. Libre-libre na sa 17 seconds sa clock. 15. Libres. 3 points. Libre-libre. 50-49. Asuncion. 20 seconds sa clock, Mr. Ramos. 1 point lead by Asuncion. Lusong dagdagan. Dasera, nasa gilid. Nasa gitna, Mr. Mangwen. 10 seconds sa clock. Nice defense by New Correlia. Sa ilalim, Ponce. 5. And there's a foul. There's a whistle. There's a Mangwen. Inilabas sa jersey number 4. Inilapit. What a ball handling. 10 seconds shot clock. Basket. Wow. 1 point. 10 seconds shot clock. Iman. Wala. Asuncion. 20 seconds shot clock. Mr. Ramos. Mr. Mangwen. 15. Ramos. Wala. Ay. 1 minute and 8. Dasera, zigzag move. Sa Dasera. Umigot. Ramos, making space. Wala. Black. Ramos again. Yapon. Sige, bawi lang. 45. Ramos sa 3. Shot. Hala, tie score na. 53. Apsa na ang Asuncion. Nag-tie na ang New Correlia ang Asuncion. Good Dasera. Wala. Maapsa na Bakini. 15. Makuha na Bakini sa New Correlia ang lamang. Birahi Agoy. Wala. Kuha by Ramos. Sige daw, dang. 53. Asuncion, 20 seconds shot clock. Lamang na po og 5 ang Asuncion. Lamang 5 ang Asuncion tungod sa 3-point shot ni Dasera. 20 seconds shot clock. Kinse. Ay, wala yun. Ay, wala yun. 20 seconds shot clock. Juanillo. Chancellor sa Toribio. Steven Sir Dasera. Dasera. Grabe si Dasera. Dasera. 60-53. Asuncion. Pero, pull-up jumper. Wala. Manglen. Dasera na po. Dasera na po. Wala. Tira. New Correlia. Basta New Correlia mo tira. Wala. Dasera na po. Dasera pull-up jumper. Wala. Follow up. Put back.
Umikot. Making space sa ilalim. Ay, wala. Wag yun, wag yun. 20 seconds shot clock. Iman. Ay, wala Nakuha gyapon. sa malat. Wow! Tumba. Wala. 20 seconds shot clock. Dasera. Wah, basket na po. Rotora, pagkabangon. Napiang. 6 minutes. Hala, napiang. 20 seconds shot clock. Basket. Magdasera na bataan eh. 20 seconds shot clock. Nabitawan. Igo na po, Dasera. Another Dasera. Another Dasera. Another Dasera. Woo! My idol. Gamay-gamay pa eh. 69-55. Asunsong, 20 seconds shot clock. Bukuya, bumawi. And there's basket. Another one. Wala, Ay, rebound. wala. Rebound by Bronze. Asuncion. Toribio. Gangnay. Wala. Wala. Tuara, agree. Basket. Ito na lang. 71-56. 71-56. Agree. Asunsong. Ay! Pero, 14 seconds shot clock. Oh! Mangle. Mr. Mangle. Ay! Miscommunication. Sa mga kaibigan. Tuara, Basket Asuncion. wala. Wow, Asuncion. Ay! Gipas na naman. Iman. Pero, Ay, wala. wala. Ramos. Tura. Basket. Wala. Ramos. Unta. The setup. Ikaw din mo. Mga ano dyan ka kay? Fake away shot. More. Flip back. Basket. May isang shot clock. Babak. Asunsong. Last quarter. 20 seconds shot clock. Dudulaw sa 3. Wala. Agawan. Aurelio. Basket. Biden. Oops. Wala. Wala. 2 minutes. Agree, Tora. Wala. Uy! Tumba. 1 minute 50. Ay, wow. Iman, basket. Uy, kanin ingaw. 20 seconds shot Piang clock. ka mo, 15. Tirahi. Wala. Ay! Tora, ikatulo. Walang yapon. Wala yapon. Kumpiyansa. Tora, dang. Basket. Shot clock. 15 seconds play. Nailog. Uy! Biloso, umikot. Wala. 15 seconds shot clock. Tira. Biloso sa press. Wala. Basket. Pak! Wala. Sorry. Kinsa man to? Kolata. 20. Ay, wow. 15. Oh. Wala. 10. 3 points. Wala. Yay! Congrats, Asuncion! Asuncion.
Dang. Dasera! Wow! Wow, Asuncion, congratulations! Ang new career ni Agipil di Mandayon. Meanwhile, Okay, shout out diha kay Love Forts 1 diha sa gawas ang ato ang siman. Please support sa iyang YouTube channel. Please support Port TV. Subscribe, like, and share, comment. Port TV. And shout out usab diha kay Jun Paulo Timbal sa Davao City. Pao, salamat kaayo sa imuhang support sa ako ang channel. God bless. Hantod sa sunod nato nga mga games. Salamat sa inyong pagtanaw, pag-support sa ako ang channel. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Hantod sa sunod nato nga mga videos. Sabay ta, mananaw ta, mag-enjoy ta, dinhilang sa Dude Store ta. Sa inyong tanan, daghang salamat and God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye!